Sigoto Bandi na Tsitsani proprement dit. Naba Nation. Tobeni, République démocratique du Congo. RDC. Suivi de la République française. Angola ville, suivi de l'Angola. Congo Brazzaville. Congo Brazzaville, suivi des États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique. États-Unis. Suivi de la Belgique. Après les États-Unis, la Belgique. États-Unis, Belgique, Angleterre, Suisse, Canada, BNC, République sud-africaine, Pays-Bas, Allemagne, FARDC, Espagne, parle à Madrid, Australie, après Espagne, Australie, Espagne, Australie, Burundi, Uganda, Nigeria, oui. Ouganda, Nigeria, service de protocole à volonté. Félicitations, rendez-vous pour chier. Dans l'entretemps, le Conseil oriental vient retirer sa coupe de fidélité. Ça suivi de Congo central. Congo central. Voilà.
Au Katanga. Au Katanga, suivi de Sankourou. Kocha Mondele remporte la victoire. Centrale. Ville. Au Katanga, Kocha Mondele azana na 4 moko kaka na poche na ye. Ville. Kocha Mondele Pumbalo Valo Sankourou. Valo Amoni Suivi de victoire. Vive Meryl Senemi. Voilà. Vive Meryl Senemi. Suivi de Mazaye Senemi, Kasaï Central, Kasaï Chikapa, suivi de la Chopo. Obungi. Comprenez son émotion. Comprenez son émotion. Révérend mon Pente Congolo. Kasaï Chikapa, Kasai Wabalenga Bakita di Minu, Kasaï Chikapa, et puis Chopo. Suivi curieusement du Kasaï oriental. Ah, quel miracle! Référent Etokala Mathias Kalambay, félicitations! Dit jamais vu, jamais vu. Dit jamais vu, jamais vu. En tout cas, un grand bosseur. Le Kasaï oriental. Kasaï oriental qui n'a jamais atteint 3000. 9e. Cette fois-ci, 9e Kasaï oriental. Kasaï Chikapa. Ah. Attention à Sankourou et au Katanga parce que le Kasaï oriental vient Le Kasaï oriental est classé parmi les 10 premiers Kwilu dans la RDC. compétition. Sankourou suivi de Kwilu RDC. Ah, les géants de Soussou. RDC. L'infatigable Boudjala ou Boudjala. Otouéné. Vraiment Bakunda. Otouélé. Ah, ça c'est notre confrère. Otouéné, Nord Kivu. Révérend Bakunda. Révérend Kasukeso. Révérend Boudjala ou Boudjala. Anyataka mate yazoka kasimate. Nord Kivu, suivi de la province de Cabinda en Angola. Angola vie. Viva! Angola vie. Viva! Angola vie. Viva! 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 Esperanza Angola. Ah, Bétélé Maboko. L'homme de brouette. Ayena babrouette et belé qui est le numéro de la Kimia. L'homme de brouette. Suivi de Kwango. Province de Kwango. Kwango. Révérend Kayimbi. Révérend Ituri. Révérend Balthazar. Moseme. Révérend. Le Sud Kivu. Sud Kivu. Nord Kivu, Kabinda, Kwango, Ituri et Sud Kivu. Nous nous arrêtons momentanément avec Tanganyika. 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 Mon pépé Yessika. Voilà, il fait son apparition aussi. À vous l'antenne. Zela Mouké Azora Kopa. bazozwa kaka bafoto bakupe na bino mpe ezali Papandeka bazoluka yo na Mama Ndiliwe présidente ya Tumbili Mama Ndiliwe ya Tumbili azoluka Papandeka soko ozali awa bokutana na ye botalaka temple Pasteur provinciaux. Félicitations, félicitations. Rendez-vous pour le mois de juillet, le 8 juillet. Venez en force. La suite, Sud-Ubangi. Sud-Ubangi, suivi de la Chouapa.
Sud Ubangi, suivi de la Chouapa. Voilà, révérend Etokala Mathias Kalambay, qui fait intégrer le Kasaï oriental dans le concert des grands. Voilà, révérend Sud Ubangi, suivi de Chouapa. Révérend Etokala. Félicitations. Lomami. Chouapa, révérend Aksanti, est aussi dans le concert. Révérend Aksanti. Aksanti sana. Tunafurahi kwa kuona kikombe mikononi mwako. Inekana vile mwanaume anafungua Lomami suivi de Luanda en Angola. Luanda, pas Mwanda. Ah, révérend Léon, il y a un mystique, hein? Luanda na Mwanda, ils ont dit que Bazali côté beaucoup, comme on a Luanda facilement, comme on a na Mwanda. Baza côté Moko. Merci. Luanda. Bazueli. Bazueli suivi de l'Équateur. Équateur. Équateur, Nord-Ubangi, Nord-Ubangi, Nord-Ubangi suivi de Pointe-Noire, Pointe-Noire, Maniema. Maniema. Nord-Ubangi, Pointe-Noire, Maniema. Révérend Bilignama. Pointe-Noire. Attendez maman. Oui, Pointe-Noire, suivi de Maniema. Maïdombe, Maniema, Maïdombe. Maïdombe. Maïdombe, Mongala. Mongala. Mongala tozali wapi Mongala? Mongala. Mongala. Olomami. 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 Continue. Brazzaville. 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 Province de Lunda Norte. Lunda Norte, Angola. Lunda Norte. Lunda Norte.
PNC Kinshasa. PNC Kinshasa. Kinshasa. PNC Kinshasa. Suivi de PNC Congo Central. PNC Kinshasa, PNC Congo Central. Et PNC Katanga. PNC Katanga. Kinshasa, Congo Central, Katanga. Et enfin, province de Ouige. Nyonso ba PNC, Congo Ouige. Kinshasa, PNC Congo Central, PNC Katanga, Ouige. Province de Ouige. Ouige. Protocole. Ouige, azali wapi? Ouige. Province ya Ouige na Angola. Service du protocole à vous l'antenne. Il y a Kenana Payote ya comptabilité kutana papa Ndeka. Maman Diliwe. Kenda na Payote ya comptabilité kumona papa Maman Diliwe ozoluka papa Ndeka kenda na Payote oyo ezali awa ya comptabilité okutana naye azozila yo wana. Municipes, districts et villes. Lubumbashi. Ville de Lubumbashi. Ville de Lubumbashi. Ville de Kolwezi. Ville de Kolwezi. Matadi, Kolwezi. Suivi de la division unique de cataracte. Division unique de cataracte Bankolondembe. Kolwezi, cataracte. Continuez. Kananga. 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 Mwanetu. Kananga, suivi de Mbujimai. Mbujimai. Alors, Mbujimai Wabalega Bakushite Diminu est encore aligné. Révérend Mathias Kalambay et Tokala, Ville de coup de chapeau. Ville de Likasi. Ville de Likasi. Mbujimai Likasi. Bandunduville. Bandunduville. Suivi de Kisangani. Kisangani. Ville Kisangani. Kisangani. Boyo Mansinga Mwambe. Ville de Boma. Ville de Boma. Pas deux. Ville de Boma. Ville de Boma. Ville de Boma. Division unique de la Lukaya. Division unique de la Lukaya. Bankolo Koko. Lukaya. Mana mateka kada. Ima usima kada diaka. Lukaya. Ville de Goma. Ville de Goma. Ville de Volcan.
Goma et pas Bitumba Ezali. Ville de Goma. Ville montagneuse. Mutie kumaombi, mkomfi kwa nguvu sana kule kwabo. Tubatia kumaombi kabisa. Goma ni matatizo kabisa. Après Goma c'est Kasumbalesa. Ville de Kasumbalesa. Papa Goma. Ye miziki na ye kuna kaka to. Mzambea sunga bango. Kilamba Kiash. Kilamba en tant que municipio. Kilamba Kiash. Mama Sandra. Kilamba Kiash. Ville de Kingi. Oui, un municipio. Ville de Kingi. Ah, c'est pour la première fois que la Mathias va cocosoper coupe pas ya papa Mokonzi. Et ça est vraiment quelque chose à encourager. Division unique du Bas-Fleuve. Division unique du Bas-Fleuve. Suivi de la ville de Kikwit. Kikwit. Bas-Fleuve, Kikwit. Kikwit Mokonzi. Le champion pour les communes territoires du centre, c'est Kim Mateke. Suivi de Galiema. Galiema, Mongafula, le trio. Mongafula et Njili s'apprête. Njili, après Njili, c'est la grande révélation. Vive Nsele, Kassamoumou, suivi de Bumbu. Bumbu, suivi de Makala. Bumbu, suivi de Makala. Makala suivi de Sele Bao. Elisa Moto. C'est que c'est la tienne. Sele Bao. Dans notre amour, cela signifie attiser le feu. Sele Bao. Matete, c'est les mains Matete. Massina. Matete, Massina. Nyiri.
Lodja, paroisse de Saint-Ouen. Saint-Ouen suivi de Kisento. Saint-Ouen, Kisento. Saint-Ouen, Kisento. Mvuzi de Matadi, suivi de Matadi de Matadi. Mvuzi et Matadi. Mvuzi suivi de Matadi. Lingwada Bukama en attendant, ça le service de protocole se prépare. Limba service du protocole ambulance. Félicitations. Félicitations, félicitations. Rendez-vous pour le 8 juillet. Mavero, rendez-vous pour le 8 juillet. Allô, les autres. Nous continuons. Lingaba, suivi de la commune de Manika. Manika dans le... Voilà, plus précisément pour lui. Bandalungwa. 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 Bandal. À présent. Il paraît que c'est Paris. C'est Paris. Mwanda. Mwanda. Les gens de la mer. Mwanda, le pasteur qui avait amené les pièces bien Mamikanda et à ma concession. Commune de Lubumbashi. Ma concession. Commune de Lubumbashi. Ayaka Pétana Mikanda original. Commune de Lubumbashi. De la paroisse du territoire de Sando. Oui, effectivement. Qu'il y a ma soua ou ma maman Lubumbashi. Sando. Ma coste pas y a naye na Mwanda. Sando. Référent Didier. On a Mwanda qu'il y a ma soua. Sando. On a déjà commencé. Kitambo. Commune de Kitambo. Suivi de la commune de Maluku. Kitambo, Maluku. Kitambo, Maluku. Référent Matane. Rebecca ayebaki ke kulutu akosalela leki. Commune de Kampemba. Commune de Kampemba.
Suivi de la commune annexe. Maman Rebecca a pas dit que Kulutu a besoin de l'annexe. Toi, tu es monsieur Yewa. Révérend madame. Kampemba. Commune annexe. Commune annexe. Ok. Territoire de Kapanga, suivi de la commune de Kasulu. Les deux dans Malam. Oh, camarade. En Kabaye, vous êtes. Bueno. Oui. Wana, ce sont des communes spirituelles. Quand Boyoki ou communes, ce sont des communes. Territoire de Kamonia. Territoire de Kamonia. Territoire de Kamonia, suivi du territoire de Mazamboum, l'homme. Territoire de Mazamboum, l'homme. Territoire de Mazamboum. Kassamboul. Est-ce que l'Ivoire est déjà venu? Mwanda, Lukumbashi, Sadowa, Kitamo, Maluku, Kampemba, commune annexe, Kapanga, Kasulu, Bueno, Masson, Kipago, Funda et Kassabou. Félicitations et félicitations encore. Rendez-vous pour le mois de juillet. Félicitations, Maman ni maman, félicitations. Merci. Commune de Kananga. Commune de Kananga, centre de Pilungombo. Ville de Coloisie, suivi de la commune de Bipemba. Commune de Bipemba. Après nos vives félicitations, nous vous recommandons de nous retrouver ici, à Michi. Passage. Kassage. C'est un nom. Donc, il forme un au féminin. Il sangue au masculin. C'est bien. Continuons. Isangi. Basi Balegi. Demba. Demba. Volcanique.
où il y a les volcans. Birmingham. Birmingham Aleki. Kingoni. Allez-y, protocole. Saint-Denis. Oya soya kokima kuna na les retardataires. Les retardataires ont toujours tort. Na lobaki dès saison koye. DKC. Bondo. De Kisangani. C'est dans... Mambasa. Eh bien, toutes nos félicitations. Toukou, quartier 3. Toukou, quartier 3. Angie. Toukou, quartier, un suivi de Kinkone. Kinkone, Makala Mission. Makala Mission, Matadi Mayo. Matadi Mayo. Delvo. Kingabwa. Référent Kambutu. Kingabwa. Upen. Kingabwa. Upen. Upen, suivi de Ozone. Upen. Ozone. Ozone suivi de Lukunga. Ozone, Lukunga. Selima Mission. Selima Mission, Mitendi. Mitendi, Kimwala. Seleba Mission Mitendi Kimwala. Masina
Mapela. Masina Mapela. Masina Mapela. Lalou. 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 Lalou, c'est dans Ngaliema, je crois. Bien sûr. Papa Kambutu, allez-y. Kisenzo Mission. Kisenzo Mission. Lukao. Mbudi Rebeka Mulungu. Mbudi Masina Kimbangu. Kindele. Et nous reposons. Service de protocole à vous. Ah. Félicitations. Kimwenza, sans fil à pied. Mvundulu. Sima ya Mvundulu Chikapa. Rendez-vous le 8. Ne manquez pas. Et surtout, venez en grande forme. Comment tata mwana pe tata Molimo Sato alobaka la technique à ses caprices. Na tango babengi ba section oyo ezalaki ya liboso machine esote yango. Na wana tobengi révérend pasteur Babaka aya kozwa coupe na ye ya monene parce que section qui manque mission yende première de toutes les sections du monde. Betele bango maboko. Section Mango. Kozwa coupe. Bazalaka na chaîne très entreprenant. Lunda Soul. Bazalaka na chaîne très entreprenant. Lunda Soul parmi bato bapesaki bako. Atalanta. Deuxième session. Quand vous partez à Saïe. Deuxième division. Territoire de Madima Babenga qui est, mais à qui m'a dit quoi il va qui a besoin de côté. Ayabaki gaza échec. On est ce que Babenga. Fuita nafasi bondeni. Kafunfu azwape oyaye fleur. To silisina ba litige. Cellule papa d'Angenda la Kibateke. Betele bango maboko. Sima ya papa d'Angenda wapi Mbutamuntu. Sima papa d'Angenda tozana cellule de ozone. Cellule de Sima cellule miroir.
la pesa kolandana liste eza molai. Cellule miroir tozali bongo na bakuma. Tolandana bota déjà kotelema. Kolala pogite. Tozali na bakuma koza mabeka elandi bakuma. Cellule mabeka. Soki olali pogi batui coupe na yo koya kotuna biso te. Mabeka sima na ye tozali na cellule boko. Cellule boko. Olandanaka. Sima cellule boko tozali na cellule mère Kimbateke Mission. Cellule mère. Papier. Cellule mère balandi ye na mayulu ya bumbu. Mayulu. Ok, sima mayulu balandi ye na Afrique. Cellule Afrique. Wapi bango. Cellule Afrique. Sima ya Afrique tozali bongo na Fumungandu. Fumungandu. Sima ya Fumungandu tozali bongo na Matondo. Matondo bona ndana kanoki noki. Matondo yakana na Lombango. Sima Matondo ezali cellule révolution. Je sais pas si tu déjà. Guadolite, tozali na Guadolite. Guadolite wapi? Guadolite. Wapi Guadolite? Ah, aya kotuna bisote. Sima Guadolite, tozali na cellule 3, Matadi Mayo. Cabinda, Anangola. Betela bango maboko. Betela bango maboko. Province de Cabinda, Anangola. Angola ville. Angola na commune de Mokambo na Okatanga. Révérend Bine. Okatanga, deuxième. La classe Makano. Simaya. Mokambo, tozali Mongona. Municipal Palanga. Na Ambo. Municipal Palanga, Valeki. Palanga wapi bango? Yewana. Osina biso. Paroisse de Saint-Ouen, nous sommes en France. Saint-Ouen, passé. Sima Saint-Ouen, tozali bongo na commune do Mangolo Plata Forme. En Angola, Cabinda. Angola ville. Angola ville. Do Angola plateforme. Angola toujours. Commune de Jika na Cabinda en Angola toujours. Angola ville. Angola ville. Paroisse de Kwilu en République démocratique du Congo. Kwilu. Kwilu, référent Boudjara. Kwilu, nous avons division unique des cataractes, papa. Dindomaneno. Division unique des cataractes en République démocratique du Congo, toujours. Simankamba, Nouvelle-Jérusalem, nous allons dans la commune de Gigasoul. Paroisse Papa Djangenda Palanga Luanda Angola toujours. Simana yeto zali bongo na paroisse de Mongafula Kinshasa RD. Mongafula RDC balandi na municipio do Soyo. Angola ville.
Soyo. Simanaye tozali na territoire de Mwanda, Congo central. Révérend Didier Mutoyaki na mikanda ya ma concession original. En tout cas, territoire de Mwanda Balandier na Collège exécutif national, la nouvelle révélation, Collège exécutif national, le révérend Modoudou Topano, venez prendre votre coupe. Simanaye Bengi Bandegoya, ISK, Université Simon Kimbangu. Voilà, révérend, président du collège exécutif en République Congo, révérend Modoudou Topano Kové. ISK, Université Simon Kimbangu. Passez. Attendez. Attendez, étudiant Mogoya, ISK, allez à côté. Simanabango, RC, République du Congo, Brazzaville, RC. Mama Wap, allez-y. Une révélation, tout le monde collège apparaître dans Katia Bakado. Félicitations, révérend Modoudou. Simaya Bango tozali bomo na territoire RC Bango wana RC ok Simaya RC Mbanza Congo Sed Mbanza Congo Sed Simaya Mbanza Congo Sed tozali bomo na paroisse papa Kisolokele Palanga Luanda Angola vie. Si ma papa Kisolokele na Luanda, tozali bongo na province de Luanda Nord. Lunda Nord. Lunda Nord. Lunda Nord en Angola. Angola vie. Voyez y a vraiment félicitations. Si ma Lunda Nord, tozali bongo na commune de Mas Luanda en Angola. Quel est le père papa moto? Qu'est-ce que vous regrettez? Lunda Nord, commune de Mabor, Baleki. Filmons le bande voilà. La photo. La Nouvelle Jérusalem. Angola vie. Papa. Voilà, Sidou Bangi, référent Éthiopie. Si ma Sidou Bangi, c'est le commune de Lombo. Mbote, Kombo Nanga, José Hilari Mwanda Jimbi, Nauti Kabinda. Commune de Lukapa. Eza esengo makasi pona to travailler année mobimba pona kobongisa le 6 avril. Le 6 avril biso to considérer yango comme journée ya liboso ya année na kimbangisme e bandele ya mbula ya kimbangisme yango to préparer makasi Kabinda abimi na première na monde mobimba to zana esengo makasi ne de 19e personne 19e position na bakupu na bakupu to bimi première position. Commune de Makongo littoral. Kabinda toujours en Angola. Message oyo nakopesa to continuer kosala po ete totonga Yerusalemi po botonga mi Yerusalemi eza na maboko na biso fallait to continuer contribuer po ete Yerusalemi etongama mokili mobimba bayeba ke chaise ya kimbangisme eza na Yerusalemi ya sika nkamba Nouveau Jérusalem. Kalamba Kias. OK. Luanda en Angola toujours. Tando Zizi. Kabinda Angola. Muito obrigado. Boa noite. Eu sou o Rebelo Massanga Mwanga.
presidente provincial da juventude quimbanguista na província de Cabinda. Nesse preciso momento, nós estamos a exibir o troféu das ofertas, uma vez que a nível do mundo nós saímos em primeiro lugar nas ofertas e em termos de balaio nós saímos em 9ª posição. Por isso mesmo dizemos o que é? Vamos continuar a contribuir para o desenvolvimento, para a construção da Nova Jerusalém. Porque, afinal de contas, somos nós que vamos construir e que teremos de construir a Nova Jerusalém. Sem nós, a Nova Jerusalém não será construída. E nós, a província de Cabinda, estamos empenhados para o desenvolvimento e honra do chefe espiritual. Porque, afinal de contas, uma vez que a relação entre o Estado e a Igreja está conforme, nós, os jovens, estamos de mãos dadas para que essa relação seja contínua e seja efetiva. E que realmente vamos continuar a desenvolver, vamos continuar a fazer e dizer assim, numa única palavra, nós estamos fortes para que esse desenvolvimento seja uma realidade. Porque a esse pastor provincial que nos mostrou a verdade sobre como se gera o patrimônio da igreja, claro, o mínimo que nós temos que fazer é só abraçar a representação provincial e mais nada nós temos que fazer. Nas próximas vezes viremos com mais presentes ainda do que outra coisa. Apenas pedimos que o nosso Deus continue a nos abrir as portas para que essa juventude magnífica possa trazer coisas maiores. Penso que muito não temos a dizer, agradecer a nosso Deus por tudo quanto Ele nos fez. Pese embora das dificuldades que nós temos vivido para sair de Cabinda a nível de Nkamba, porque não é fácil. Não é fácil. Pagamos $50 por cada pessoa, não é nada fácil. Apenas vamos pedir que Deus, Papai Simão Tubão Kiangani, continue a trabalhar para que nos arreiam aquilo que é custo da fronteira. Assim, pedimos tudo isso, agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, nós. Montrei as vies, ok, não fazer uma foto. Eu pensei que não cocoso na miso, mas só que o momonique, to bengi, nandengue longo banite, ezali kaka ali kabo ya kobongisa. Bakongo Aleki. Sangu Yesu Kristo Niozola kwa mtata nzambi wase Nio ntwadi utata mwanda wa velela Nika wakwa masikilanga munaito tuka kwa yelembu Se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. Kimbangizi oye. Kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Biso batambulisi. Mai oyo tokokende na yango nde lobi tokozala na lukutakano. Pona butu ya lelo posi tokomi deja butu to pesi félicitation na biso batamboli nyonso na ndenge musala esalemi. Toyebi ete malgré basanza muke na juillet tobanza eke tukosala lisusu ya koleka solo ndenge tata mokonzi ya bule akotindaka nga mpona kopesa bakupu apesaka bakupu nalukaka bato bakolembisa ngai ke na fandi bino banganga nzambe nde bokoki nga na fandi
koloba ete ba coupe eleki mingi eza boye te. Oh jeteki, oh dirigeant, oh pied gauche, oh friki nafandaka te na opesa ba coupe. Kasi bambuta batambulisi bufandisinga emonani ete mbata mukolo. To féliciter bandana Afrique, Europe, partout. Musala ndingi salemi. Yango na supportaki kopesa ba coupe. Wana nintu mérité. Kasi mbala sima tokosenga denge ba versement na biso ezali kosalema. Ezala na $10, ezala na ntwitsani, ezala na cadeau. Ba liste na biso esalamaka avant. Poete kuna na finance tango bazo contrôler ezalaka rapide. Po tomoneke ba réclamation mingi. Pona nini ba liste eza kokota na retard pe mususu ezali kobosana suivi pesatel ezate yango prochainement to ça poete makambo nyonso ezalaka rapide toyokani tela lobeli yango oyo tokokende na yango ye moko tata mokonzi ya pule yango nde akopesa biso na mokolo na lobi na lukutakano. Angola vie! Viva! Angola vie! Viva! Angola vie! Viva! 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 Ukude makanda ezinga! Kile kasu kina kiluvengi kimone kene. Zikubu za ingi lubakidie? Disonge le vosalukia kinene lusadidi. Leka sikama ngonda ya nana le wijie kaisidi gondako. Zambi ka tutsadisa pasi fotoluaka mna lumbukina. Tuzeivo ndiatu luza kwa ngonda za mpasi. Aditi kunsuka kupa ya nsuka ituveni ya bampani batu kidi kuwishi adinzila ya mpasi kansi munasalo kile kimonekele idiao tuluveni putulu tulusani sini sungula ko munazikado ay ndatu nuko ni mpasi ala ndata ko kali ko mpasi ko emyangila ebya byonsono ngabida kuize nata kompas diao tatanzambi ka kutusadisa pasivo mungonda ya nana bavanga buna busundiri encouragement katuguluveni mu masiri makwenda yeto sitwatambula mu watata mfumo ndongo mulumbu kiambazi kina zibuka lukutakana tuwizane tufokole munkumbase ya mwana tata mwanda wa velela. Amen. Munkumbase ya mwana ya tata mwanda velela wa untangu ifweni pasipo twakembela kwetu yangala lamna zikupu zina tutambulia ngonga ikokito sepela na bakupu na biso enzaga muziki zabo ete Pedro Njabote Ingeta Obisi